Noma ukude babetheshela lapha. Amen. Ilona lodwa ke abaluphele endlini yokhokho babo. Bazela lapha phambi kwaNkosi. Akho umuntu wasemhlabeni ongalawuza uma engakhuluma kodwa ukhuluma yena njengokwakhe mhlawumbe cisha na kodwa Nkosi ngicela ukuthi ke ungadili uba ube sedumela yazi lezulu ngoba mawuzetha laba abantu babizile bayazi bayakwazi nokukhuluma bayakwazi nokuthetha bayakwazi nokujabula uma ke Nkosi udede bazobona ukuthi sekusuke ngiyemfana sikhuluma indawo noma indawo zakuba ezingenakusiphilisa ngalokhu thina cela ukudlula emavesini amabili Nkosi ukuthatha isibili ngomeni umshini ukhulumisana endawo cela Nkosi uyinkonzo hayi abantu engafanele mina kufanele wena engaphilile Nkosi eyathina sonke ngoba ivela kuwe ayiveli Iko uli
wamanazarete hanyaza phezulu kulezi nsuku esikhulu zoshenza namhlanje uma endabeni yakho ngesikhathi uhamba lapho emhlabeni umhlaba ugugu bekusho ngakhona amen ukubona Nkosi ngoba kwamanazarete Nkosi uhlukile kithi noma singathanda labathanda kodwa uhlukile noma hamba phakathi kwethu kodwa uhlukile amen ngiyabona usungela Nkosi la esangweni kuya phezulu kwentaba nasembona akekho umuntu osemhlabeni ongamayo noma echayini ezenzeka abagijima abantu ngemuva kodwa bebehambile nje wemanazarete mina ngiyazi nje lo muntu ulimkhulu nawo umuntu mawungagijima abantu uhamba nje nabantu abalandela abahamba nje kodwa ushebo sesilandeni namhlanje unyaka uthi hamba lo begijima baba ukhona yena mhlawumbe umuntu onjengabo kwabamugqoka kanje njengoba ngenzekile alibamba azafikela yakho le masele yakhe ngashindewe manazarete mesingavushe unyasiyoma ngokushele sokusizwe ngoye uNkulunkulu ngempela amen Sankosi ubelezulu izulu impela ngilapha amen sinxusa Nkosi ukuthi mawufika insuku zethu sibiza ngoba sonke uzosibiza ngesigcwele akekho uzokhalela kule izwe mhla usibiza Nkosi noma sinezono uNkulunkulu khumbula isake sahlala amen khumbula nje Nkosi lo msebenzi omncane okusahlala ngakho wasibuka lo kusibheka wakho Nkosi usibheke nasizwe lezayo amen tena Ishmael amasizela kukasebe ulinga Timothy wesibili lencwadi umfundi manazarete abakuhlose ukuthi bathi manazarete sizwile incwadi yokuphilisa yifundela mina ukuthi ngoba noma ngifunda ngingatholi ngesikhathi Timothy wesibili ngifundela shumelo isakhiwo seshumi nantathu kuqala verse 1 kuze kufike verse 5
uzokugcina kuyakufika isikhathi zokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo abafisa imali abazikhulisayo abazidlayo abathukayo abangalalela abazali babo abangabongiyo uThixo abangahlanzekile abangenamusa abangenakuthuliswa abahlebayo abangazikhuziyo abangenabunene abazonda abalungileyo abanikela abanye abaphangisayo abazikhukhumezayo abathanda ukuthokoza bengabi abathanda uThixo benesimo sokukhonza kepha baphika amandla akho badele abanjalo mina ngithi mangifunda yiphi ibese kulo shebe ngenzama yenza lona nengakuthuka abazali abadi bahamba kodwa bangishiya kulo shebe asengibona abanye inonkulunkulu Manazaretha mawukushema ungabheki ngemva kwakhe senzani ukubheka ngakashembe ngakashembe kwaziyena ukuthi uhlelile senzweni sithi sihleli inkulunkulu engcwele nakhuluma izinto abangayithanda senzweni sithi sihleli sithi shembe uyinkosi yamakhosi kodwa yini esemva kwakho sifuna ukubonana ngaleke ibhakashembe ngoba ibhakashembe khuluma ungcwele nje kodwa kodwa uNkulunkulu bakhe lehle esihlaleni ayikho into uma into ocabanga ukuthi bakhona ingaqhamuki kulesi sihlalo khona ngeke ikhonza kancane noma yakha ikhazimule ibodolo umhle
yazi abantwana bakaIsrayeli bake bathanda ithoba legolide basebeguqa lokho bathi nangu uNkulunkulu wakho kaIsrayeli ukhiphile besukela nje isithole esingabhakisha igolide bazakhele lona lo uNkulunkulu ngiyabazwa akhiwa yazi ngeke sikwakhe ngeke wakhiwa umuntu okwenzekayo libandla bothando owedwa abakhona nokuthanda umuntu uma bothanda umuntu abakulandela bayakufa wena hayi ngiqinisile nje lapha uma bawenze uthando umuntu abakulandela bayakufa mphinde mawufa ufakanye awufika asazi ke ngaleyo likhona ithi Nkosi unyazi sakheli leya mzimba phambili ithi kwawo assistant ithi ngiyangibona abantu mawuhamba umuntu emhlabeni hlaya ngcwathwa kube nodumo olukhulu babe baningi abantu kube nento eziningi ezinhle uthi baze babhale lapha ebhokisini lakhe bathi bafungisiwe bafileyo befele enkosini emhlabeni labe kwalandela uthi ngithi basenza amagama aqothele kodwa khona la eBuhleni yathi ngizama lekhaya ezulwini sekhaya yayishethele yathi isho sifungeka yathi insangweni bebayizo phela sathi ibhensa ngathi yathi ngizama ezulwini sekhaya yathi ezulwini umuntu uyahamba ekhulunywa ngingafika ngangizizwela ingabo ngomsaba kushe ithi ke gcineni umuntu okhunjulayo walokho uthando ushaka asifuna uthando asifuna ngoba ilona losikhumbula singcwele ngane abantu bethu senzele ngenzuthishele athi ngahlelina ikhonzeka uqhelaze kamva nzenjalo sabatha yini bamphasini bese siphuma sikanele mazwa abhalwe incwadi ekade sibona kaThimothi angizwe lapha ingqole ithunyiwe banazaretha inselile ezokhuluma kubobhele nabutela ukuthi Nkosi wangishiye nje uthi ngicabanga ukuthi ekhaya nakusenze sekhabona what then somebody bema usho sifayi ubebe mhlophe akubhema ukukhona bensana kodwa bayintshontsha kodwa ke umuntu obemsana esesimo uthi insana lebema izophela la uthi yaphela ikhulu leminyaka umuntu ekafiki la lekhona esabhaduza endeleni yawuhamba ngiyedwa So
kodwa yeza le ntombi ebingahle uthi yathi mayiqhamuka yambona uyise Dumala yathi kuhlehla yayisithi baba yafike nesifungo senzile uthi kodwa yake yahlehla ithi kunikele isinto ngento yawufanga uthi wasalibeka la ibhokisi likhazimula kubeke nembali ezinhle phezulu uthi impela loyile zimini uthi kusho umuntu kusazophela ikhulu eminyaka engaka esaphaduze esigodini sosi esazodlule phambi kwesihlahla sesikhoma khoma khona sihlalela lezo nsuku mina zalesha asizazi zifikile ziyashisa kodwa njengelanga siphuma ke entabeni eyingcwele asazi noma senze khona msheme lesizwe kodwa besithanda ngokwenza mhlambe kwasekhulu kodwa bona besithanda ukwenza okuthanda izono zethu zazivimbela sazala kanye nabo sinethusi besithanda ukwenza intando yakho phezu kwentaba zathi izono zethu asithandi yake niyenza intando kaShebe ngoba ngeke nikwazi ukuze sokwenza uthi ngama late 60s uthi ukuza wena lapha entabeni kuyasinda kakhulu ubani masho ukuthi kulo wahamba bengasindi uthi kuyasinda kakhulu uthi ngelilanga liyabalela kakhulu ilanga uthi lihlatshwa amatshe uthi ngelilanga line kakhulu lidume ninethe nina uthi libe manzi uthi kodwa ngibuyele emva neqhubeka uthi mase nifike lapha entabeni lo nkulunkulu ongishende niyangizwa amen lo nkulunkulu ongishende uyangena enhlizweni zenu umunye ngamunye amenza akukhohle lonke ubuhlungu abuzwile endleleni amen ukuze angasho ukuthi ubunyakazayo ngeke ngisaya entabeni angaze nami ngizihamba phansi ake ngiciphile ngapha yabona nje manje ngisheke ngoba engazizwi laxa nje umuntu nje wesihambisa abantu bendlela lalophela ngenyanga ezimbili babezothi abantu yini nanti inyanga embili lebandla lisoku 1910 namhlanje 2022 lingaka gcwele intaba kodwa ubalaqa nje umuntu wasemhlabeni oyindoda njengoba amadoda akhona siboshe namhlanje khona amadoda azoboshe lalo phela lebandla ngamasonto amabili mhla ethamda abahamba bazothi awunayo into njani ukholwa lo basho bamtshele bahleli kodwa kuyona ukholwa le ndaba yakho ubala ngathi mthembelo njalo zangabenze umuntu umhleza kwenda wayihambela yena sasuka samlandela bamlandela abazali bethu bahamba naye abasho ukuthi usisaphi njengosibani bana abagcina bethu usisaphi izwi igama nje elisha entabeni asikhoba sikhalemi usisaphi ukuthi ushenga ukisaphi alibuya kwena uthe uphuma nje la ebitheni what ya ushenga ukusisa lapho lesisekhona amen zathatha indlela insizwe lokuzayithathayo sazithi manje omkhulu niwe nanzalo adingana
ngoba engelapha ukukhuluma kwela kuphela la bantu abagcwele abakhululiwe amen kungaka amakhosi abendlela amen yena amakhosi ashiya ubukhosi bezizwe lokho kuba azohlala ne abuke mina wena baba yena 0% Yona zero ngira no wa bese kukamina ubona umfana ingawo nje abantu bahlanganisa abantu abakho bathi bachaza amazaba babesitana inkosi ngenda kuba ngokusisa ade bantu Kaba munyazi lapho sitama khona la uphela namadoda ukuthi Tell you kudala yashibona wabusisa wena la uphaya nosingele wena ukulungele lokukwanele bese icutshana lakho hlala nalo usali sisi uzokuthola ukuthi Ngesikhathi nkosikazi yakazala ingane nkosikazi ayithole yazala ingane yakhula lengane yona yaba yona lengane udamfana ngibangele yaba yona lengane yaze yangalanya iminyaka emithathu ba kalunaka abazali babo kwaze kwaunyaka wesibili wahamba lo mntwana bathi bambheka bangabambona umuntu washonile bangaze bambona bamkhula bamsijela base bephumela emizini seduze Kasa shikela ingane asibona base benkosikazi yakhona ethi umntwana wengane ufike nje khona hawulana naye hawumtshela sihambe sigodulu kwanayo namhlanje base bemthatha abazali bafike bahlala balala kwathi kuseni basemseni Then I'm sleeping yeshona. Sleeping yeshona kudeseko. Baphinde bathane noma singakamnasi ayiba esithole kuwo. Bayifika futhi khona lo. Hawu ubuyele futhi usibanibanisele ekhaya. Wathi lo mama uyile ngibona ngena ngesana. Tungile mama ngoba sesitholile isidele sikwile naye base skola amen bathi masebehambe naye kwaphela insukwani endile ekhaya kwanyamalala siyayizulima waphinde wathola umntwana omuzi base beqala manje bazelapha benza ukuphela ake nisitshele nomntwana yini lo mbungulo lokuqonda mhlambe bamphana abazali nathi isifundisi sithengele bangasho izinto ezibalulekile basho izinto ezikhona nokubalulekile kodwa isesimile hayi wakhula nomntwana wazowakha amanzi alo muzi aphuma emfuleni amanzi khona abuye engasawakha wahluphe kunina kakhulu kuthi kodwa ngehlwa yini ngane khona yala noshuphe usheli yasikela amasingena azibuza ukwenze njani lo muntu
yini yenza kuphela ekhambeni nabe ngaleke yadala lesizwe kubazali bayo senzobe yini beyisebenza yadala lesizwe kubazali bayo laze ngena nakugamanga eshizini baletha konke okuhle nokucabanga bakubeke phambi kwayo kodwa kuphela insuku ezimbili indawo ibuyele kulowa muzi wahamba kulo muzi yasiyagula yagulela kuwo lo muzi yagula kakhulu basebeyithatha laba bantu bebeyishiyile nansi ingane iyagula ifike lapho qala ukugula manje sihle lapho ngalosuka ilandwanga yalephelo afela impela hawu injena ebuyini baba beye waphela isikhashana yashona ukuthi ngathi ngahlali kuko ngathi ngawakha amanzi kuko ingafuna ukudla kwakuko ithandela ukudla kwamakhelo thandana thina kwakuko zangathanda sifunana sakusida thina ake ngimtshela isolo ngazabela yaxolisa nkosi ukukhuluma ake ngimtshela isolo ukukhuluma yini ungayiphina ngisho isolo sokulala uma ngakhuluma into ngozoyibhala phansi noma bakuyazi kangakanani engakuthumanga ngokuthi solo kuyimonje noma naphuma la ukuthi isizwini beba nathi lungile kodwa ngithuliwe uma sikhuluma yeshela ngisho uzuthi kusasa ngiyazi ukuthi siyosila kimi engasho ngishaya kanjani usibhalile isono sikulapha la into ivele yabona sike sahlala lemhleni singazi yathula into dasizulunga ngathi ayithethele akekho umfundisi yazi sakuzala sakuzala kodwa wangena inkulumo ezithi hayi mama yaphuma ngakho isimo yaphuma ngakho isimo utshele wena wahamba ufike bona mtshele washe ingathi ngabuzile wangena la uphumela washe amana abagcola nabamtshela kwa phela ngazi abantu abakhuluma lezi babuyiphindayo ingawo njalo ayibanda ikhulumile engakhuluma amen kodwa indoda ngiyazi ngeke kodwa kwakumhlangano madolobha umhlangano madolobha wangazi futhi imhlangano isikhathi inkomo zesimandla zekeko yimbili ziningi kakhulu kwaba inkomo ngiyiphele sekeko yimbili ngikhumbula inkomo yemayini noma zimbili abantu abaningi obalazela afike nomnyango abantu abaze yazi mina ngakhumbula ngisakwazi ukubona bashikane baba kwazi baba namakhosi ngiyakhumbula yawazi ngiyakhumbula ngone nami ngiyakhumbula wongasho ukuthi inkosi ubani inkosi uyashaya noma khosi engaka nje namhlanje obothi kwenze bani kwenze amen
enanga yo ngoba ukukhuluma bakho ukudala isono udalela ukulahla udalela ungafiki lo siyakuba okuqhubeka angeli sono kodwa uhlala kancane ngoba udumo lokubonga ungobonyana akukho konke lento engikhuluma ngayo yehlela isono sokukhomba izinto engashoko engashiya umshelo kwenzeka kanje kwathi mawufika umhlangano inkosi yalelizwe isiyokuthula inkomo enkosini ithi yayinyene emazabeni zomhlangano kwabantu yayisicela inkosi yathi ngiyahamba Nkosi yamakhosi ngizwe enkantolo icela Nkosi uma inkosi ithola ithuba izibona izokwazisa abashumayeli indawo ekhaya babengayo babaningi bashumayeli babe ndakalani phambili ayi manje ushebe sebafane ushebe igasa bonibele abakwazi ukuqasha babe bancane nje yayisiphuma inkosi ke baba ezulwini yayisithi kade ngiyokhonza inkosi nayibona le nkomo isesibayeni ningayikhiphi uzophuma bephuma umkhombisi yezwa umshumayeli wathi umshumayeli yezwa wayesiphumile ya angazi ngokuya ngenkani laba nomuntu kusayela angizokusho kodwa lento yamuntu akekho engesona isolo ngicabanga ngabalani yaphuma inkosi yaza kuya late yafika ubaba engakaphumi yasibuza mshumayeli kwaphumile kodwa ubaba angiboni inkomo yasikuthintela inkosi esingeni angazi inkosi noma ngaphumela ubaba noyibalele inkomo esibayeni lezi
ezazothi zona zizobona inkosi angazi noma ngiphume kahle inkosi ikhona baba methole ikho leyo yasithi inkosi ziphizwa ngathini makushila ushayela ukuhamba ngamasiko uswazi ngamaphambi nani stand now I'm sure. Listen. And it's you should have this part of something. These are not but no, you want to support an ass. That's taking them up for your father, Tina, my dear. How about what can pull my life to come and say, put in grass? Push on dialogue there's a machine. So dialogue my is. So dialogue I'm sorry. What you might have put in there, I can get him back. Why is that, Baba? Who shall say people of what Baba is saying? What is this saying? What is this saying? What is Baba cause? What is it? Does it below? Maybe one in Gomez feeling. I see here who comes to share my show. Is Zaman Yellow director? You know, not for you. Extending on it. That is whom I'm getting calm. That means that one is not come and cause my pulling us on. We shall go down the band. Or pulling us on about the night, but come and cause the year, the belay. The Lela had him turn out past what you gave. That's like a situation. It's not too sensitive. Of woman. Actually, doesn't feel that it was this. Cover the other killing woman that he born. But I'm born, we women. But he take out my ecosystem. A poor man, she might can you show go to me? I have a show. I show myself in that and Bongani Dunya, Bunya. Yes, Bongalia, but now you have put this bubbling as well. Tell them about Tobanani. As a Bonia. I have been for you. As Bonia, let's go. Hey, Cunningham is all of another. Now it's usually in Yoga. I got the president. It's on Gana and in my parent. But you're passion kind of man. What we are the master. What your granddaughter, which was in, let's say, feel any moving from a feeling. I'm born, so I'm born. Only who will come and feel it. Yes, it was a Mushmai. Put a motion for the eyes of a zero. What the man know, get anything. Man, I did was one is gaining zone, gaining 7 now over months. What is the chinna scoop the head? Why said he? When the king was the king Shumai, go get my suit, and Baba could never sit. There a pedal, go over Shumai and get us we can go. Over Shumai, the Baba would be better by that me. You might be. But that one will come to Shana. Okay, there. Come to Shana, put in the bed. Go away to the bed.
awuyihlabe namhlanje ubona uzulu uzophelela uzophelela sameni ngemishini ngena amathunzi yazi angikuphi isikhathi sikhona kodwa ngikucela ukusheba kakhulu wathi ngixoxele netayisuku ngetayisi zolekelela abashumela abayingcosana wathini bona uthi ngase nginazi inkomo izobulawa zasuka ngalo sikhathi inkomo zayakushembe zathi shembe uthethi yasokulawa tempo sinizokulawa ikani thina sibulawa ngezulu lakho eriyabani ilizwe elisinamhla lisokulawa njengoba usuthi wena ushembe uyaphuma ngo-2 uyaphuma ngo-3 eriyabani elikwelizwe ayizokusokufa ungaba umva uzofunuzwa lo mshumayeli wathi mvuma lesolo ukuthi ushilo lo wasekukhubizwa ngaphakathi amtshela abokho impahla zakhe asawuphinde sibonane naye Yangabona Nkosi. Angalumbala nje. Khumbule lokho shembe noma nginezoba. Kodwa ngabe ngikuqhaphela. Kuqhaphambi kwakho njalo. Lapho qanga phambi kwakho. Umthetho. Kodwa hlasamini. Lapho qhaphambi kwakho uthi lapho qhaphambi kwakho unyazi lezwe. Ngibone isithombe sokukhonza wisela umjalo konke bekusibona sesifuna amen. Ngiyabonga amazwi omnandi zokuphungula inkosi zibusise. Amen. Oh,